enti abo be ko wo na opre e would finally Kwadwo Nkansah le win Oheneba David any Kwaku Bonsam na TikTokers abe clash with Odin for combination amaya Ajagurajah for nansen na numu dwa wo dwa edua bi obebo oge obi as edua no sebe utie ha Ajagurajah bo odua na eye nkwase ase no bedi ye no obedi nkwase ase because untimi mo obi dua nka se odina busanfo nyina daase na owi asa de ne nanfofo nyina daase eye jimi sem totally say dua no bebo ye no Kwadwo Nkansah lewen Oheneba David Kwaku Bonsam omunya be reply Ajagurajah I Penyah block media metro say any demo obe like video no other my bonus subscribe button subscribe click verification icon latest update na be chere wa adwen da ma me e wo comment section obaso a no she for so enya bi ahwe empanifo bu be say ankure hunu eneye dede na biem so na ahwene pa enkasa he ye wo mi amenyi no mani Fred wo ho minim fom minim nipa ni bi omunim fom nim mpanifo enim nipa na mahu nipa he enipa o mu abia o mu ohye o mu wiki do safo mu mpeka saw o mu nam ho din even say eduro ukotu eduro kwa na eduro mpa numudwa empeka sa ubeye so ye hetu etu kwa obedwo kise bi obi be kan ansa na eduro na ma no ho me say wo nam ho ye din akoso mu di sekane o mu ye din kise bi a wo de ntokwa be foro na ansa na watroso wo bibi e ma wo nya basa eti omu aben omu bibi no omu nkasa da bere mu hu say Freemason empanifo no mu aben omu ohye ni Freemason for da bere mu hu say obi aba media nso dwane no ne wo hu bi da Royal Lodge for no mu aben no enyi mo nkasa afro betra TikTok pe amanfo bu majom sika dino da bi omu aben ankasa akonfo mi sika duro mu aben omu ohye Freemason for empanifo ku da omu ohye mo hu so bitimi da so kasada no hu bi da tie wo no on kasa ahwene pan kasa ankure hunu ene ye dede aboa bia so be wa no opre he Kwaku Bonsam be tofom Ghana ha obeji Ghana nyina boso be ye dede Kwaku Bonsam be pre Ghana ha kukukuku no ofa ha na wo kwa ha na waduru so fu ya so dem be ji ma duro mi nam de duro we ma wo na ona so fu ekun tokwa na waduru we so dem ene Kwaku Bonsam wo hin atofo mutim Ajagurajah ye na ukasa oso wa ben a wo meye uni hwe esirem obi nam ho di ade obetimi aye no enso won kasa ade obetimi aye no enso won kasa wo se Ajagurajah ka se nyame achi no yewo nyame nua ba ma bia ono no wa ben kura sine nyame na nkasa efe na brothers wa bune we nyina yankwasi akeka now let's go to the main story. We don't know end because between Lady B and Ajagurajah. Lady say Ajagurajah only hwe or you fake. Ajagurajah so ebufu e be change obi because of that no. Ajagurajah ever boy girl ni dua. The dua boy in fact ehu. E dua na Ajagurajah boy girl ni de ehu. Because what boy dua na man nyina wo mu bi. Na busanfo nyina wo mu bi. Esa de na fofo nyina badua ni mu. And you know the Ajagurajah no ho dia me see dia no bon ehu ni say ono angasa na de oni hwe onya oni hwe obi a say say obi bi a come na public e me didi enko be ya nema wo dem oni hwe ba say na ti ahonhomo ma mto honhomo nsam say obi ka asem badwam egu so a ahonhomo bebrebe bia mfram enam bia ahonhomo ho no obi ka asem gu so a honhom bi so e de asem ne ko. Yes, so be cansem egu so bedwam obi jam abontene bedwam e cansem gu so a silva kola gas no ni baye oni hwe kwa na honhom bi be so asem no mu e de asem na ko abe mafia iti Ajagurajah e ono gas oni hwe obi bi akọ betena dem ko be hye dem din a chechire ne ma mafia girl oni hwe e do the girl number public sere be ya obi expose asem to ahonhom etwam nya na honhom bi afa asem no aso bi ko ahonhom bi ono mu ni dwuma bi di owu penkwa asem adi eto mpa ne ma bi sei bodua na ye nso dua enu na ye madua na nya adwuma e be Ajagurajah eyen ono agaso oni hwe obi akọ be hye dem aye ne ma oni hwe eto be ka ne public se be ahonhom bi besom
Ene even before bi kro TikTok ehu a bia that before no on pe girl na semo a obeka ta han na ekura no Ajagurajah bo wi ma me mfa so na me yew sa na tie na Ajagurajah bia na boy we so eno na comedian no so a akofa ense wiribina no aba Oheneba David Kwadwo Nkansah lewen Kwaku Bonsam any some of the TikTokers abe clash video say about Nkansah akeka no jim so na all ye no how de wona na nya no adentina onso amfantie se nipa na and so we moving our TV station na se nipa na nye kristoni na officer kokot na wo skantino obetimi ama asam na che na tambe ne sika hye waje achidi a obobo bia wachi aku atwatwene na me dia menya ne se obodua na obobo nkwase adua bi kwase adua obobo ne se dia ne nya za nipa na enku ne maame ne papa na busuafo abada busuafo no so nka ho ya ba se ITP Ghana benifon fo nesi fom na sani bo obodua bia do maame sami na mawia dia agbo me nkwa medua because kronfo owunisa no wa wadi matem ana madi watem na wani nyi hwa dimi nkwa matem opa abomudua ana afanya mi chiameka na sa wo sam ho na do obi a wonka ho wotena bo chire wotini nu wotini sabi wotini Nigeria wotini Togo wotini Canada wo sani pana wo ye juma obre wa kwantuo mu wo sma body wa Ghana ele sani pana adase bi common sense ya ba sa Ghana mpanifo me se Ghana mpanifo ani doma mesre pa kana na wotiko koso asante mawura yara na adama mapeja mama ya basa na suma kwa hene bia boy ya doso awo Ghana na asante mem ya basre obi abone kona fiso we ni bibia yesi besa oba abonte na bayra abonte ama nkura nkoto abaso abesua bi abesua de kone ye ya basre enkura ba wiase na mu ye smart eti bia ba ya bone TV so ya bone social media so ya bone abontene aye ba na nkwatwe wahia ufisa de na akura no abema no abaya no ede obesua afi saadi kuro na kosi no sagobi bodua awa bontene awa mansanim ananka ya frɛ no abone kabi asada ndua na guru so ko besua nyansa na medie na se kumase no obi bobia mja honom betikam takwasi no wo bodua no wo boni pani dua wo se wo de nipa no maame na ne ma ne nananom adase common sense eden kwasi dua bono no eden kwasi dua bono no obi abi wade na wo boni dua ofisi unya daje emoni dua uwa daje dia bonu to ni dua na nya ni dua kodase sanko sie dua ba mo bono sanko sie dua bo unya daje entim ekunipa na entim kodase emon ko se bia so ofisi obi abi wade na wo boni dua mana wu na entim koda sebe enso na sia emu dua munya sanko sie dua bono nipa na wo wi ode no abra kwabransia ma beku ni mientia oni adro obeto agu so now da form now wo na da bi na mum omnam ho no ope compassion obehu bi onifie ope pese obehu bi onifie ope double bar obehu bi onifie etuo ho na fam wa maya toto ebinum kwa de tuo firi America oni udi nkomo na wo abrochira a ono na request ni ope oni udi nkomo e wa abrochire se wonim na wo kokoto ni fidiem se wo minyawe ya nka mepe
Obeka kire say mesu minya we ya anka mepe ope bambo we ya fa we beji we enti meba ho ba honhum wo bra me physical tool from America osi o menya bi aba America for no so tuo yesi yetutu no spare parts na se car bi ne de ba na ye de ahye car no what say na car no ne pass ni bi na yetu o mbedura na yakọ round na yi Africa no ho na afi no makeka si animu na abeda ni tuo timi kura me se me kofie na me ya adoma eno abia na mehwe na obi abere mi bi na me so me na me de ahwe me ho 1 2 bi what ase ti hunam fam ukodi Ajagurajah ho agro a obemi aboaku obemi abotu moma mo wura mfini agrada de ye nkrofo wo so utum okona akọ Kwaku Bonsam a oba bedi adanse say ye agrada tumi me abu obi nem ye the blog bone na so blogs ya ye de sidan ye de boni pane na so wa bu nipa na nipa na be challenge no age ne sika back no o man nkrofo atwa ne ho hia bu nipa no ye de blog abu bone na so bum ye fa ne de ne ba ono no Kwaku Bonsam ho na wa me de na hospital akọhwe no the same thing me pesa me ka kiro sesi a wure fi ne owusu bempa na ne nkrofo adu ba echi mo no omoye adu ba echi timi yitu opeso kese bi mu dududu oyi ano de akire se wo agrada ba bi e be hye bia ye be botuo etuo ni ne no de tuo na kire de na mpesa me kire ma ya ho te sen ni omoye ne se honam fam bonse na wa shield no ho wo kono wa no aka kire se o de Yesu moja ba ho ban anajo or the Yesu moja ba ho ban fira konfo wiam Ajagurajah ne papa ni kwasiade a wadi ne oman no mu a ene wabubu akadem a one bone to no ebi ana Ajagurajah so ha ase no ne papa ye ya ohunu se obi anka na hwe no ena ne ono so afa no to oka kire se obi hwan a monka nkire Ajagurajah se Ohene David say wo papa kwasia mpanyin no ni jimi ni bi na wasua na eye settings nko na ode nam Ghana ho no na se wo tumi a me challenge me David me se me challenge Ajagurajah say so wo tumi a onfa mra David so obi anto ne nkra so Ohene David a challenge Ajagurajah say so wo tumi me se ye kronfo so Russian for na omugugugu ayi no ne papa kwasia we edibubu nkrofo ebia na onam so no girl na wone ne kwadante o se waka nche se he se na oye ya asori se ni de obi amfi wu ese ma hunye hu nti Ajagurajah hwew enne mo beka no kra Ajagurajah atumi akofa odesen kwasi broni aye ni movie poster ayaye no wakofa de atare na ne kokko se ni tumi aye fra na Ajagurajah no woni Ajagurajah koya na akọpa abaya na di no senka abaya ne nya abaya papa nka me no ka sei Ajagurajah adi ono ankasa ni nua eyire Ajagurajah we buache yire a wanya no a wone na kasa sie abaya no akwantum so ya abaya papa nti me sei e ka de senka abaya ne nya abaya papa nka Ajagurajah adi buache yire kwasi ampenyi nipa bonini kromfotachi amoa moti asasi so nipa bonfo mu hu omo Ajagurajah ni enko odi buache yire omek eno so mebodua oba wo so Ohene David nanka mi nni me nua bia yire ana wadi ntura gumi so nti me bodua Saya wode wie am sa again ye fe na mata na mpacho ababa wa bi na wo free Hamburg eko Ghana o se Ajagurajah adi ni sika no the same style ye keka nipa Ajagurajah adi wo mu a wo ye mbehye according to way ne bra unim buache no oh mpacho ne TikTok name yesen buache TikTok name yesen Madam Roma o se Gloria we are sure say Gloria mpacho buache ne TikTok name one name Ajagurajah ne bra na de make chiro nyina ne se sunsun adwuma no ma ka samla for na me interview sunsun adwuma no enye ahunhuna sunsun adwuma nye ateni sunsun adwuma enye sebe mprepiasa obi hunhuna nipa na bedi atem na wo briwia na wo yesi Ajagurajah pacho tieni ye pa hwe sunsun adwuma no ye wurum adomu su kopa bado wo ya masese no
sunsum adwuma no aye chese me hu se de mesia ka wo wiase including Ghana ha sei aye say sebe etom le bi na me hwe video bi na me timi transisa eto de bi kura na me ya sukura mpo na ye me ya se obi a wosu yesu sumduma enema bi eni kwa so ye kura wo ye na sene sen on social media yo de too much social media no obenya da bia na ka ate so na bia na ka ka wasem da bia sa na ape what you say na obi a wo ye spiritualist wo ye sunsumu adwuma wa ben wo sunsumu no ehun hia sesebe o be diatem wo brinya na wo ye sei yo wo da ye de bodua o e di sunsum na e bi ekuta wo no da bia na obodua anya adwuma there be it won't work anya adwuma obia wo yesus adwuma da bia na wo bodua anya adwuma da na sene se bacho muntie ni yo na sene se ofre sunsum da bia na wo fre sunsum na asema adu critical no friend okra na on few because on say the bia sa na wotie what you say na wo modua asem ba ko basekim wo de tu nani ma pa na da so memetie yi betima kire wasofo a apart from say me aminu ebeliza da kwa yi atom ana etiase na se edrum lebi no empanyifo bibiri bam those days you know panyifo bibiri ebam me am papa ba fosuma kwa ahene a wanye ne ba bi ko no etiase wo frɛ me kasai si nya na sentima munyo what you say metimi me family ya metimi abubo asofu metimi abubo asofu ni nyina din me Morgan bandages Morgan obi osimi bua bia no onko Hello FM me no tafija ye program na star boy ho KK Fosu no ho e wo kumase woni ya me boss fa firi oko na KK Fosu no ho nyeti tia na no tin azadi pa no me ye video abesia wani tantan se emokua ana woyeye sorry me di na kira onye akwara papa ana KK Fosu woyeye ya pe ana ayi Morgan kachen se aditiri o mama kwai ama o meme maba Hello FM ana mse akọ du kokon obi afom Hello FM enye de anya wo dia despite nyame adom wa bi ene nyina yete so opo obi akom Hello FM no mkoye what was the last time people come somebody na se bohu bia se wo Morgan wo sia biem na se yade eni enya wa mu wo na mesubisia na mesubisia biem a abosumo mu kume na me bodua Hello FM me say mimi tu mira na ma kiresi o me say KK Fosu boy bi no woni fe KK Fosu wotafrija ana Starboy ana ayi na ibim kraka ho ana mo nam ne Morgan krontokwa wo Hello FM ediro kra na Bible no yesi nam so ya mejo Bible na to atwene to twene saka me to Bible no twene baabi ene Morgan wo we me no ne me koye ani na no ani nansa ana Morgan ebubu good me kire ne ma bi na me kire o apraku ekodidi matem apraku ekodidi matem o ayi Oxy FM okodidi matem ewo Oxy FM obi aseme bo bia ko bisa Oxy no ye morning show wodumani ma hihye nyina ma me ka kire apraku se me gunza gutri so na da bia me din sabe gubusubusu bia no odi na me bo ene owoy sofu bi no kwada so wonwa boni tributu okun no satem radio station bi dia fe na henema radio on frame ye mi interview na me no ene igina so oto na mato okana maka ene ye de gengam ye de gengam wiye no afi de
wa asofo no sebi prebiasa ono ade kobo ntimutum to ku no sofu bi na sori kese pa na o ka so akwan no so na o ba asisi na odidi matem frame satem pinke fefo ye mi interview bi ana me ka asofo wan se no se Kwaku Bonsam o ba da bia o betutu aba papa kusunam sim hoani na obo ni di nam se saa nam se odi for me ma wa beso me do nyame me kan fa fidi kofi nan diwele na me ni be na ade wasem ba me so a wa wi a beto fu ndaka daachi me ka chere pen in phone call e ma me bo osof panyi ba ko amane bo osof panyi ba ko madam funu no amane se na sof no ayden wo keka chere no osof Samuel me bo na mane Mr. Mabuni no sin na jai sof bi di se hunu kan kwa asem kire me se wo be ba fom yentu nka bim me fra ajadan de mi tv en dia no me bo no se sofo so an ka san kira kwa we ya a woni woman na owo London Asia presie na wa nyai de wo ye na me do nyame obe ba fom you will come down me na make what you say ampa oba fom se me bo asofu di a akonfo di a konfo bi o chechime fe ku bekwen di matem kan se huru kire me ka che se wo asema waka che no me dumuja me Kwaku Bonsam na mtia na meka me nya ntokwa enam so na nkwaje me busum firi yopo ho me shene se wo ade a wayi mi o organize boys mo mburie me ye kwa akon ye bataku o me ne ye kon te chima taku ka che se wo ene wo wuko hwe nipa ma ba o me die o obi enu o te ase me tumira me ponte a me kire o ba bi nipa no wo opa ko bisa wate sate mpapa mframa konfo te chiman tu bifu Kwaku me sro me banon me tro na mse papa mate nanso ade akwo ya ye me mfa nche ne da muntie ni yi enkra sapema konfo bi no ho mini ben kakra ana woni ne ba no ni ba wo problem na mko kan because na me pene ba na sem ene na me kasa si ka me nkada ne ba ne boso me fe nungo ponse ne ba ne kom boso no papa ne ka kire mi prince ade me na me kan ne ba ntem asem na onya ne ba ne ko obiku na me se enya ne sa amama nkire nsa me janfi wo se man kwa wo be kire me papa na me se me idonyame kasuru ka fom oba ne ye madamfo because atena ne ba ne ti block factory bi wo ho won ne yire kama no mo ti wo do obi do proprom no ne ba ne aka me yese mesisi odidi mate wo ya nwani o wo so kom okwagi no ngopo ni bi aba hosa sese wo we ono so ya mutu wo ko me de me kan me ka bia me kiro ba bia eden asem no wo uwi afamachi ne ko bisa konfo bi baby a comfort fumasa comfort no odidi matem me say wo I command you in the name of Kofi powers and I'm free and Kafrika pam wo I'm giving you 4 days bibi anto meja akom masa adeche ni 3 days yati ya ne say comfort na ko repu bi a sentence in prison me anum sabi home na me ye hu na me ni me akomfo Kwadwo ise wona me yaka na dade ye gi na ndomade nyina na ye ma mi ja nyesa sisi kura akom no kura se de waja no ntumi nkom bi me na suburuku akwa bi ba so fe suburuku konfo etwen suburuku ahirma radio o kan sensem kire me se wa bin na sisi na me so makata wu so umpie biem Nancy and musician bi kobo show ewo UK eno ko didi madam for ba ku sister atem di na tem in public
We are musician, you are Juma. What I say, we all have friends in musician. Shatawale, where I'm a mentor. Sarkodie, where I'm a mentor. Big mentor. Samini, I am a mentor. Kofi Kinata, Kofi Kinata, me Kofi, me pesa minya give ya me wa me to Kofi Kinata. Me yagao so much Kofi Kofi Kinata we me mentor. Or friend me need to be doing communina. None of your Sarkodie, you could be the idea for your messiah. Dear make you know, musician, would my dear me far pranum sense soon am Kasai. Because we and I'm in and a crano. And I'm so, Kalia are bright we are saying the Penyah show, and I'm the cracker soon. And I'm the crime to do for them the shell. And I'm Castle Gusu. My nephew and church diamond just talking and water. This channel or no who say the real but that's one pepper be for some woman who did not tell or lend the not man. Or best sort no a check. Yes, I declare ya. Uncle Panicho, we are doing quite a fast way. Yes, I declare ya be doomed. The America saying in Anna, Media Ajagurajah, Mabobo, a D way in a bobo D way in a macho, my tumbri macho see, my tumbri macho see in Anna say. So, Obia what to me, Biao. Menkasa wudi to me. But me count Santa Casa, or Badrim Macasel. Me tuono, you plan to magu, intimini pipragro. Matal Ukrainian one. Me fee, me twin me fee ye, mempa at da 14. Minife, my chindi be, my nimini be. Minim say, would you always cat, me cane, on call and be on Baba Yemen. Then Suminiano, minimum number. Na me fa na city ascending message ama last me say frame one frame akwale friend yon doing what my yon do go anim ase wo go spiritualist nyina anim ase enye wonko sunsun sole sunsun ekura sunsun nyina wo gu anim ase Chere wa adwe ma me e wo comment section. How you Penyah Block Media.